sangat. Waalaikumsalam Cik Zainuddin. Alright, so dan saya pergi belajar, bukan belajar kat luar lah, I pergi tanya dekat overseas agronomis ni macam mana. So daripada situ saya belajar lah, dan saya Alhamdulillah dapat lah kan agronomis tu apa. Alright, so daripada 18 tahun tu macam-macam lah saya terlibat, sampai I decided, sebab saya ni banyak macam sambil belajar sambil bekerja, sambil belajar sambil bekerja, sampai I completed my PhD. So saya dah 18 tahun sebagai agronomis. Right, so it's something yang bukan nak dibanggakan, tapi adalah something yang pengalaman, value yang mana yang buatkan saya realise gap antara industri dengan kita kata untuk our graduate yang budak-budak muda ni, macam mana nak gunakan ilmu pertanian diorang, right? So daripada situlah saya kita ada banyak buat agronomis, persatuan agronomis, right? Tapi ada some people it's normal sebab benda ni baru, so the skeptical tu still ada. Tak apa, benda ni adalah awareness. So bila people faham apa yang kita nak cuba bagikan, so daripada situ adaptation, penerimaan tu alhamdulillah start pelan-pelan diterima lah. Right, so okay, untuk malam ni before that saya nak bagi tahu on 22 hari bulan ni saya ada conference dekat KL berkenaan, saya dah bagi talk sikit pasal kesihatan tanah. So mana yang baru join, yang nak join, so tengok dekat Facebook, dekat rumah biru saya ada on di conference tu, saya ada bercakap pasal kesihatan tanah. And bulan 6 ni ada satu event invited by veteriner, I think dekat Kedah, dekat Perlis kot. Saya akan bagi bercakap dekat untuk organic fertilizers. Not organic fertilizers lah, maksudnya kita akan ambil on the chicken, sebab itu ada livestock, right? Kita akan gunakan menu dia untuk convert into the organic. So I have been invited untuk bercakap selama 2 hari, insyaAllah. And doakan saya untuk bulan 6 ni saya terpilih, Presika terpilih untuk pergi present on our SHE framework dekat Budapest. Kalau terpilih bulan 6 ni nanti kita akan present lah, right, untuk berkenaan dengan SHE framework tu dekat Budapest. Okay, so saya sambung balik untuk malam ni berkenaan dengan strategi baja untuk tanah lemah. So saya introduce, perkenalkan saya punya moderator Cik Bob. So Cik Bob ni adalah on the My Soil Doctor, right? So one of the, dia memang ada some little bit background, so menjawab soalan-soalan berkenaan dengan basic kepada tanah. Okay, and untuk permulaan malam ni insyaAllah I try buat live untuk 1.5 jam, cover balik, right? Sebab dah lama tak buat live. And bagi saya 30 minit je saya buatkan slide ni, 30 minit untuk berkongsi, right, untuk buka minda tuan-tuan dengan perempuan berkenaan dengan apa strategi ni untuk buat pembajaan yang mana tanah kita tengah sakit, tanah kita tengah lemah dengan cuaca sekarang yang very exhausted, right, dengan musim kemarau as predicted. Macam last year pun, hujung tahun pun saya dah bagi tahu, bulan tahun lepas bulan 8 saya ingat lagi, saya dah kata prepare yang memang kita akan ada monsoon, right, dan kita akan ada prediction on musim kemarau berpanjangan. Waalaikumsalam. Alright, so itu yang persediaan yang kita kena buat lah. Alright, selamat Hari Raya Teh. Alright, so untuk malam ni kita akan discuss, bagi saya 30 minit dan saya akan menjawab soalan-soalan yang daripada all of you lah. Okay, untuk opening, right, so macam saya kata, ramai petani hari ni kita ada masalah yang sama yang saya banyak observe, right? Waalaikumsalam. Yang mana usually saya boleh cakap lah apa yang saya observe, sebab saya banyak deal dengan pekebun kecil, right, sampai yang ladang-ladang besar. So kita common adalah kita akan letak baja, sebab kita tahu itu adalah kita punya investment yang dimana ditranslate dalam bentuk hasil, dalam bentuk money, right? Dan tapi unfortunately hasil tak naik, right? Itu yang best, yang macam
kenapa, tahu mana silap dia. Right, dan kita tambah lagi baja for the next season dengan harapan kita boleh dapat another income, another profit lagi. Tapi cost pula naik. Right, dan hasil tu mungkin kalau hasil tu, kalau nasib baik mungkin sama, kalau nasib tak baik dia mungkin jatuh balik kalau dibandingkan dengan last season. Okay, so saya nak cakap satu benda yang saya rasa mungkin ramai yang akan marah saya sebab saya nak tonton dengan faham yang masalah itu bukan masalah baja actually. I will keep repeating this, ini adalah masalah tanah. Right. So, dan kalau kita betul-betul kita tak betulkan perkara ni, itu tanah. Ya, Waalaikumsalam Cik Anton So kita akan terus buang duit ke dalam tanah, which is yang tak ditranslate dalam bentuk hasil. Right? Dan ia terjadi kepada semua crop. Nenas, sawit, even last hujung bulan 3 saya ada attend on the convening soil health oil palm industry. Sama. Alright? So dia adalah waste, akan jadi wastage. Right? So apa yang saya nak tuan-tuan faham malam ni, kejap okay, nampak tak? Okay, masalah utama hari ni, right? So saya nak kita buat reality check dulu. Sebab dalam tanah Malaysia ni, khususnya tanah tropika, tanah kita ni tanah tropika ya, kita ada 3 masalah utama. 3 isu ni, selalu kod mana lah, crop mana pun, ada yang cakap saya kita kena buat index tu. Sebab sekarang ni we are looking on the soil health index. Alright, pergi mana-mana pun semua orang tengah mencari soil health index. Alright, dan tak jumpa lagi, belum ada dapat lagi sebab benda tu must be standardized. Dan 3 masalah utama dalam tanah tropikal ni, satu, pH kita rendah. Buatlah macam mana pun tanah tu memang masam. Berapa tak pH rendah? Adalah bawah daripada 5.5. Walaupun dalam range 5, dia adalah masih dalam rendah. Right, ingat tu ya. And aluminium kita tinggi, dan aluminium yang tinggi ni akan menjadi racun kepada akar. Macam saya cakap sebelum ni, aluminium macam mana nak tahu kita punya aluminium tinggi dalam tanah dok. So usually kita akan buat indication maksud tanda-tanda, sebab farmers kita ni dia akan tengok dekat visual observation. So tanda-tanda dia kita akan tengok, aku letak baja tapi tak ada respon, tanah tu akar tu tak diambil, akar tu dia akan ada brownish, warna brown. Right, itu yang kedua. Dan yang ketiga, organic matter kita ni rendah. So bila organic matter rendah, tanah kita tak boleh pegang nutrien. Merah je tanah tu, kelabu asap je tanah tu, sebab kita tak put the organic matter. Dan in fact dalam tanah kita pun organic matter adalah rendah. So apa maksudnya dekat sini? Dia bagi indikator yang tanah kita tu bukan lapar baja. No, dia bukan sebab kekurangan baja, tak. Right, dia adalah tanah tu dia tak mampu guna baja yang kita bagi. Right, sebab tu bila petani datang dengan keadaan yang sekarang ni, kita dalam keadaan yang chemical dan mungkin tak tahulah kan, dah kebetulan kita duk bercakap pasal kesihatan tanah, nak reduce fertilizers punya fertilizers dependency, right, bergantung kepada chemical fertilizers, right. Tapi kebetulan juga kita punya input sekarang susah nak dapat, especially P sekarang ni, sebab belah-belah sana tu adalah daripada phosphorus. And kita punya nitrogen, luckily kita ada our own Petronas, right, source of nitrogen. Kita ada nafas yang boleh supply, hopefully boleh support the industry. But I don't know, dia ada plot twist sikit, itu saya tak nak discuss. And then everybody looking for the organic fertilizers, dan sekarang kita akan start kekurangan organic fertilizers. Okay, so benda-benda macam itulah. And itu yang saya kata ini adalah satu beza yang sangat besar, right, sebab ramai orang silap dekat sini. Okay, so what the big mistake tu, apa kesilapan yang selalu kita buat? Kita akan terus tambah NPK.
betul? Kita akan tambah NPK. No choice. Dia adalah something yang difahami. Sebab untuk petani, dia akan diajar macam ni. Sebab kalau program pembajaan tak dibuat, macam mana aku nak dapat hasil? Dan in fact ada pun yang macam tak apa, hidup je pun. Yes, hidup, pokok akan hidup. Tapi kalau setakat kita tanam untuk for the sake of 3T, everybody suka pakai perkataan ni, 3T. Tahu 3T? Tanam, tinggal, tuai. Benda ni semua orang akan pakai. Tapi bila you translate into commercialization, maksudnya you punya ladang tu adalah satu di-commercializekan. You adalah run the company untuk make sure yang you punya hasil akan cope dengan kita punya cost yang kita dah keluar. Tapi kalau takat 1-2 ekar, I believe kalau 1-2 ekar pun, kalau itulah sumber pendapatan petani kita, you still need to consider benda ni. Right? Kita faham. So kita kena akan terus tambah baja, tambah NPK. Tapi kalau dari segi sains, right, usually saya akan cakap bila you put the baja, 30 hingga 70% baja yang kita letak tu akan hilang. Okay, tapi jangan marah tau. Saya explain kenapa saya cakap macam tu. Nitrogen, which is yang main, kita kata fertilizers, main macronutrient yang dalam banyak NPK, kalsium, magnesium tu, nitrogen yang paling kita kata the large amount yang diperlukan, amount yang sangat besar diperlukan, right? So dia boleh hilang melalui gas volatile fertilization 20 to 40%, 20 hingga 40%. Dan half of it, sebahagian daripada dia akan hilang melalui air, which is daripada licin, run off and so on. Maksudnya dekat sini, bila kita put the baja, I can say that separuh kita punya duit tu hilang. Okay, faham dulu setakat tu. Alright. Tapi sekejap saya tukar. Okay, apa masalah dia? Sebab we need to understand, majoriti pembajaan di Malaysia, dia ada satu kesilapan kecil. Kesilapan yang not kecil lah, kesilapan yang besar. Maksudnya kita over apply nutrient, tapi kita tak buat correction dekat tanah. Alright, faham? Baja letak banyak, tapi tanah tu tak boleh respon. So dia equation tu tak balance. Right? Kenapa? Okay, kalau tuan-tuan dengan tengok dekat sini. Diagnostik rarity pembaziran. Okey, untuk diagnostik sistematik ni, okey, macam saya cakap, kita ada 3 jenis baja. 3 ciri tanah tu lemah. Right? So maksudnya saya bagi dulu secara indicators ataupun esok masuk ladang. Okey, kalau Dr. Suzy pergi live je, esok kena masuk ladang lah. Alright. So apa kena buat? Esok masuk ladang. Okey. Sekejap saya ubah gambar saya ni. Alright. Okay, macam saya cakap tadi, kita ada 3 ciri tanah lemah. Yang pertama, kita punya tanah organic matter kita rendah. Yang kedua, pH kita adalah basic. Yang ketiga adalah aluminium toxicity kita adalah tinggi. So bila kita tengok dekat sini, macam saya kata, kita tanah kita ni naturally alami memang akan kekurangan 3 benda ni. Yang mana 3 factors ni yang akan menentukan how good dia masuk dalam a good soil, tanah yang baik, which is yang ditranslatekan dalam hasil. Kenapa saya fokus kepada tanah? Sebab kita ada satu zaman kita panggil Green Revolution. Maksudnya ada satu zaman tu, siapa nama Mak Saleh yang introduce Green Revolution tu? Dia kata bila you put the baja banyak, you akan dapat hasil yang tinggi. Right? Tapi sekarang ni, apa yang kita alami sekarang, which is yang kita punya tanah degraded. Maksudnya dia adalah satu zaman yang tanah kita dah makin exhausted, makin ada kekurangan sana, kekurangan sini, apa semua, right? Adalah daripada Green Revolution, yang maksudnya kita put the extensive fertilizers, extensive or intensive agriculture practice. So makin lama tanah kita yang dah tua ni, dia makin sakit.
Dia adalah daripada green revolution tu. So right now kita convert into the brown revolution. Brown revolution tu maksudnya let's fokus kepada kesihatan tanah balik. Kita nak bagi tanah kita sihat balik dan kita translate dalam hasil, which is just not only hasil, one of hasil. Kita tak nak, kita nak satu yang kita kata sustain. Sebab tu bila kita bercakap pasal kesihatan tanah, dia adalah dua combination, iaitu hasil dan sustain. Alright, kita tak nak lah dalam satu season tu, waktu on season, dapat contoh 7 tan. Off season, jatuh 3 tan. Dan itulah 7 tan yang dicanang, yang pernah didapat. Tak boleh lah macam tu. Alright, so saya tak nak kita membanggakan realiti yang tak ada. So let's everybody get the benefit daripada situlah. So baru kita macam kita akan happily bangga. Maksudnya kita dah buat dah separuh kerja kita. Inilah hasil dia. Saya nak petani dekat Malaysia looking at that point or perspective. Kena ada tanah yang baik dulu. So bila you ada tanah yang baik, baru you boleh translate into hasil yang baik, hasil yang berkekalan. Itu objektif dia. Alright, faham dekat situ? Boleh? Okay, yang masa cakap tadi on the, kita kata on the reality pembaziran, which is 30 ke 70. Right, so masa cakap tadi on the volatilization, dalam leaching, right, P fixation, maksudnya tanah tu, dalam tanah kita, fosforus ni bila kita letak, dia akan terikat kat dalam tanah. Right, so dia akan terikat kat dalam tanah. Bayangkan all this, benda ni adalah dalam secara kita kata natural or alami. Kalau tanah tu kita tak buat apa-apa intervention. Bayangkan, tuan-tuan pakcik-pakcik lah, saya ada berkebun-kebun kat sini yang ada well experience jaga ladang. So bayangkan 20, 30 tahun, 15 tahun jaga ladang. So you punya hasil takat tu je. And right now our industri sawit pun dah berada di satu tahap yang yes, kita dah berada dalam industri for 100 years. We can proudly tell Malaysia ada 100 years oil palm industry. But the question is, takkan you nak pegang 20 tan per hektar for 100 years, padahal kita boleh achieve sampai 40 tan per hektar. Itu satu question yang saya nak throw to the yang terlibat. Alright, sama juga macam padi. Kita bercakap pasal we have a advanced varieties, kita ada advance on the best management practice and so on, but we still pegang kepada 3 tan, we still pegang kepada 7 tan. Itu yang saya nak tuan-tuan faham. Sampai bila? Sampai bila? Alright, it's something yang macam it's achievable. Bukan saya kata it's something yang tak boleh buat. It's achievable, but dia adalah awareness. Must be ada awareness daripada semua peringkat. Alright, sebab saya tak nak nanti ada agensi-agensi yang memang tak boleh dengar perkataan nama Dr. Suzini, Dr. Suzini. Saya tak nak. Saya not at the level nak bergaduh pasal dia ni tak bagus, tak. Saya bercakap very neutral atas data, atas capacity my expertise yang kita perlukan, sebab kita perlu bantu petani kita yang sekarang we are struggling. Petani kita setengah struggle dengan cost. Alright, banyak cost lah dengan input apa semua tu. Dengan subsidi yang 200 per bulan, saya baru nampak RM200 per bulan, it's not enough. Right, so saya rasa benda ni adalah it's coming from us. Right, it's coming from us. Yang mana saya boleh tolong, insyaAllah I give my expertise punya knowledge. Alright, so mana yang boleh pakai, ambil lah. Okay, boleh faham kat situ? Okay, this is yang kenapa saya kata is something yang bahaya yang tersembunyi. Right, so jangan pening tengok graf yang pelik-pelik ni. Cuma saya nak tuan-tuan faham, kita punya tanah, right, bila kurang daripada 5, macam saya cakap, live doktor tak auto invite. Oh ya, mungkin saya punya setting nanti saya buat. Alright, okay, untuk yang pH rendah ni, dia akan aktifkan aluminium toxicity. Saya rasa benda ni tak ada siapa cakap. Kita cuma bercakap pasal pH. The beauty of pH, right? So kita kena maintain 5.5, 6.5, that's it. Tapi petani macam
Tak faham kenapa kena maintain lah. Sebab itu the best pH itu je. Tapi tuan-tuan dengan puan-puan kena faham, bila kita run the agriculture ni, at least kita kena ada basic knowledge. At least tak salah, right? Sebab sekarang ni saya tengok banyak on the training apa semua, pergi je lah, tak ada masalah. Get the knowledge as much as you can. Selagi boleh dapat, pergi je. Sebab kita punya knowledge dekat agriculture kat Malaysia ni sangat limited. Sebab tu saya buat training, saya buat webinar, right? Even ada some company dah buat benda-benda ni. Okay, so back to the slide. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, bila pH kita ni kurang daripada 5, right, so dia akan aktifkan aluminium toxicity. Kenapa aluminium toxicity ni bahaya? Sebab bila aluminium toxicity ni bahaya, dia akan kacau akar. Alright, kacau akar. So bila dia kacau akar, so pokok kita ni dia makan melalui akar. Betul? So bila akar ni terganggu, dia akan menyebabkan akar ni scorching. Dalam bahasa kasar dia atau bahasa simple dia adalah, bila aluminium toxicity maksudnya aluminium ni concentrated kat dalam tanah, dia tinggi, concentration dia sangat tinggi kat dalam tanah. So bila pH di bawah daripada 5, so konsentrasi dia punya dosage aluminium tu tinggi. So bila tinggi, dia jadi macam acid. Okay, this is simple example. Dia macam acid. So bila acid tu, dia akan jadikan akar tu akan terbakar. Okay, alright. So dia akan terbakar. So bila terbakar, hujung akar tu dia akan jadi macam warna brown. So sebab kita tahu hujung akar ni adalah tempat kita panggil root tips. Akar hujung dia, tips dia akan absorb the nutrient. So bila hujung ni terbakar, macam mana dia nak ambil nutrient? Sebab tu dia punya hasil akan merosot sampai 40 ke 60%. Nampak tak kaitan dia? Alright. And then kalau kita berada dalam nutrient availability, maksudnya sweet spot. Sweet spot ni maksudnya antara pH 5.5 6.5. So nutrient yang penting ni NPK, right, dia akan berada tahap yang max boleh diambil oleh pokok. Okay, faham? Boleh tak kat situ? Saya tak ada apa guna bahasa-bahasa sains ke, tak ada. Faham yang tu je? Boleh? Okay, next. Okay, this is example yang saya kata tadi. Bila tuan-tuan tengok dekat sini, bila akar tu terbakar, macam hujung dia saya cakap, right? So akar akan jadi pendek. Akar ni sifat dia, Allah cipta dia adalah sifat dia hidup, dia akan reach dua benda je, moisture and nutrient. Itu je kerja dia, dua ni. Moisture, dia punya kelembapan, sebab dengan kelembapan lah dia boleh ambil, dia berlaku transpiration stream, maksudnya dia punya proses, dia ambil makan pokok tu boleh makan secara transpiration, tu dia punya proses lah. Alright, so bila dia dah ambil dua benda ni, dia ada moisture. Bila ada moisture, baru dia boleh absorb nutrient, nutrient availability. Alright, so bila akar ni jadi pendek, dia tak boleh reach the moisture, dia tak boleh reach the nutrient, dan hujung akar ni akan jadi rosak, akan jadi tebal, dia jadi damage. Alright, so that's why bila dia dah jadi macam tu, dia punya akar dia dah tak boleh bercabang. So bila tak boleh bercabang, dia tak boleh reach all the important area yang boleh communicate dengan microbe. Okay, microbe bagi signal, oh dekat sini ada nutrient, for example. Alright, so this is how the mechanism yang berlaku dekat dalam tanah. Itu kalau keadaan terbantut. Tapi bila keadaan tanah tu sihat, akar tu sihat ataupun akar tu aktif, pH 4.5, 6.5, alright, so dia akan hidup sihat lah, cukup vitamin dia, dia boleh hidup, dia boleh, akar tu akan bagi macam panjang, dia boleh bagi reach the nutrient, reach the moisture, and akan banyak akar halus. Akar halus, fine roots ni yang akan tumbuh, so dia akan absorb the nutrient. And so that's why the kadar serapan nutrient akan jadi aktif. So it can be 100%, it can be 70%. So maksudnya dekat sini, bila akar sihat, nutrient absorption, kadar penyerapan nutrient, kadar penyerapan moisture adalah at optimum. So sebab tu pokok nampak segar, nampak sihat. Okay? Nampak kaitan dia? Simple analogy. Right? Dia tak ada science rocket ke apa ke, tak ada. So kalau benda tu eloklah jadinya, macam tu lah. Okay, alright, next. Okay, this one mitos dengan reality. Ini saya buat compilation. Sebenarnya sebelum ni
saya ada buat some discussion on the mythos. Saya bukan prof tau. I'm not the prof. Okay. So, untuk mitos dengan realiti pertanian, maksudnya some people secara mitos dia orang kata, okay, letak baja, kalau you nak hasil you naik. Very straightforward punya equation. Right, tapi realitinya kalau tanah you rosak, tanah tuan-tuan dengan puan-puan rosak, so baja yang kita letak tu tak ada function. So betulkan tanah tu dulu. Okay. Yang kedua, alah, just put the organic fertilizers je, enough, cukup. Alright. So tapi you need to understand, kalau commercial crop commercial crop ni maksudnya orang buat contoh macam sawit, padi, right? Even sayur-sayuran, we need the balance. Even durian, we need a balance between the organic and mineral. Okay, ini reality. Reality yang kita tak boleh nak nafikan, yang kita perlukan dua-dua ni. But macam mana kita nak dapat the sustainability, benda tu sustain dan dia boleh convert dalam into hasil, profit maximization, maksudnya kita boleh maximize kita punya profit dan maximize kita punya productivity. Okay, alright, next. Okay, this one, ini yang saya rasa macam tuan-tuan tak dapat kat tempat lain. Saya bagi the basic 5 step. Basic 5 step untuk betulkan tanah dan you nak maximizekan baja you, which is step ni it's boleh dipakai untuk semua jenis tanah. But kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar saya punya, saya rasa mana yang follow saya punya live since last years, I will keep repeating about the SHE framework, soil health evaluation framework. Right, so dalam SHE framework tu, kejap saya tulis sikit SHE framework, nanti please do some reading. SHE framework saya ada buat dekat saya punya website, apa yang framework saya ni. Alright, so SHE framework ni dia adalah soil health evaluation, dia adalah combination daripada physical, chemical and biology. Alright, so this strategy or this step adalah is coming from this SHE framework. Alright, the triangle tu, ingat tak yang triangle saya tu? So first step, right, so esok masuk ladang, selalu saya akan cakap buat soil analysis, buat soil analysis, buat soil analysis. Dan tapi saya faham limitation petani kita, dia macam saya dah ada soil analysis tak, so apa saya nak kena buat? Kita tak ada translator, maksudnya kita tak dapat kita belum ada in fact some agronomist, saya realise ada yang some agronomist kita ni dia tak tahu bagi recommendation. Some of them ada macam tu. Sebab tu saya kata training untuk agronomis ni sangat penting. Okay, so the first step is kita betulkan pH kita dulu. Alright, yang ini paling kritikal, ini adalah paling asas. Saya simplifiedkan, alright, simplifiedkan benda ni. So saya nak tuan-tuan tengok pH. Target pH adalah berapa? 5.5 hingga 6.5. Okey, 5. Right. Sebab apa kita kena target 5.5, 6.5? Ada siapa-siapa boleh tolong jawab? Kenapa kita target 5.5, 6.5? Kenapa? Akar optimum, okey. Tak asid, okey. Lagi? Bantu ikat nutrien, okey. Sweet soil, okey. Microactive, okey. Microbe hidup, okey. Alright. Neutral. Bagi nutrien baja senang, akar makan baja, okey. CEC, alright. Okey, maksudnya apa yang saya cerita ni tuan-tuan faham lah ya. Alhamdulillah. Okey. Untuk langkah pertama, aluminium toxicity dah kurang. Yes, betul. Okey, sebab kita tahu
nutrient paling available adalah dalam this range 5.5, 6.5. Okay, so nanti balik Google soil pH punya range, akan tengok NPK semua tu semua dalam range 5.5 hingga 6.5. Dan tadi ada yang cakap aluminium toxicity akan kurang, Cik Rizal right? So dengan kita pakai GML ataupun kita pakai dolomite, sebab aluminium kalau kita pakai any calcium amendment dia akan kejap saya ada email masuk. So dia akan kurangkan aluminium toxicity 30 hingga 80%. Alright, so any source of calcium amendment tu contoh sekejap saya bagi. Nanti tolong baca sikit pasal calcium amendment. Maksudnya calcium amendments, any source of calcium yang dalam dia punya tu ada kalsium. Sebab dalam kita punya liming kita panggil liming sebab ada yang panggil phosphorus juga adalah untuk neutralize the pH, tapi dia bukan dalam kategori liming material. So untuk soil pH or soil correction, soil amendment, kita menggunakan liming, which is that adalah dalam kategori of liming tu dia ada must be kalsium or magnesium sahaja. Right, so maksudnya dalam tu ada kalsium sahaja, which is contoh macam kalsium karbonat ataupun hydrated lime, ataupun kita ada apa lagi, even kita boleh pakai gypsum. Right, gypsum tu dia adalah combination, and then kita akan pakai on the dolomite calcium magnesium. Right, gypsum ni dia ada kalsium dengan sulfur, which is that sulfur usually we use gypsum yang mana kita gunakan adalah untuk improve the structure. Tanah tu ada masalah structure, kita fokus kepada dolomite. Okay, itu adalah contoh lah, and the dosage will be different. So maksud berbeza dengan tanah. Again, jenis-jenis tanah. Okay, saya tak nak bercakap pasal soil series and so on sebab banyak expertise dekat sini. Right, so try to focus on the macam mana nak ni, dan most of the soil series dekat Malaysia ni adalah acidic, highly acidic. Itu je saya boleh cakap. Right, and then yang kedua, kita akan pulihkan akar. So bila aluminium tadi dah turun, right, kita punya target kita nak kurangkan aluminium. So bila kita nak aluminium tadi dah turun, akar tadi dah panjang sebab kita buat root recovery, right? So fine root tu akan banyak. So yang ini yang ramai tak nampak. Yang mana yang akan tentukan hasil adalah pulihkan akar selepas you buat soil pH correction. Dan bila kita dah pulihkan akar, kita masukkan organic matter, tambah organic matter. So tanah kalau tak ada organic matter ni, dia macam baldi bocor. Ingat, kita isi baja tapi dia keluar balik. Ingat tak saya ada pernah share slide dekat dalam saya punya previous live, contoh kalau baja dalam baldi tu macam mana dia bocor. So bila kita put the baja ada elemen toxicity, so baja tu akan keluar balik. So bila kita tambah kompos tanah tadi, so dia akan pegang nutrient. Right, so dia akan pegang nutrient, air akan tahan lagi lama, especially bila musim kemarau macam ni, dan mikrob akan start hidup balik sebab organic matter tu akan jadi source of food, makanan kepada microbes. Right, sebab kita ada carbon kat situ. Okay, the next one, step 4, kita akan buat baja secara strategik, which is yang baja semua, bukan semua baja sama. Kita kena treat yang itu. Maksudnya bukan semua baja adalah sama, yang mana kita kena gabungkan antara mineral. Mineral kita tahu dia cepat, immediate, right? Dan kita akan combine dengan organik, yang mana slow release. So bila kita combinekan kedua-dua ni, right, kita akan panggil dia sebagai organic mineral approach. Maksudnya efisiensi akan naik dalam 15 to 15 ke 30%.
Right, so maksudnya the idea is bila dalam keadaan struggle, pokok nak yang cepat, so dia akan pakai. Bila dalam keadaan yang bila dia slow sikit, dia nak makan, dia bagi signal, okay, ada lagi balance dia, which is that coming from the organic fertilizers ataupun slow release. Right, so kat situ kita akan consistent supply the nutrient. Whenever pokok nak, dia the nutrient yang dia perlukan ada. And then the step 5, jangan bagi semua sekali. Kita punya harapan, saya tengok even dekat Danas, lagilah 3 bulan sekali dengan NPK, right? 3 bulan sekali letaklah dekat dalam antara cocok kita punya mulching tu kat tengah-tengah, dengan harapan pokok makan. Dah tu yang bijaknya, okay, dia ada 4 row, ambil lah 15 gram kali dengan 4, so kita dump semua 15 kali 4, 60 gram kat tengah-tengah tu, dengan harapan pokok boleh ambil. Dan pokok akan, sebab tu nampak tak uniform, tak konsisten. Alright, so that's why saya rasa macam okay, this is some practice yang kita kena improve lah. Okay, so bila saya kata jangan bagi semua tu, kenapa? Sebab tanah ni dia tak mampu simpan. Dia tak mampu simpan semua dalam kita punya kuantiti yang macam okay, this one 60 gram, 15 gram. Tak, dia tak akan simpan. So what we should do is kita kena split lah 3-4 kali, for example. Sebab tu saya lagi prefer buat every month punya program, tapi saya kurangkan dosage. Bukan kurangkan dosage, saya split the dosage. Alright, so kita akan kurangkan kehilangan nutrient tu immediately, dan juga kita akan meningkatkan serapan akan naik. Alright, okay, this is very saya try to simplify the step lah. Right, so gunakan benda ni. Okay, yes, little but frequent. Maksudnya sikit-sikit tapi kerap. Saya lagi prefer buat every month punya program kalau pakai soil application. Tapi kalau foliar, alright, I lagi prefer every 2 weeks punya program. So saya punya pokok konsisten dapat the nutrient, dapat ke supply nutrient. Okay, boleh? Faham tak? Dapat the idea yang saya bagi ni, right? Tapi extensive labor ni, dia must be translate into hasil. Nanti saya cerita kenapa. Alright, okay, this one, langkah 1 dengan langkah 2, respon dia akan masa 3 hingga 6 bulan. Alright, dan pH usually dia akan naik kalau dosage kita betul 0.5 to 1.5 unit. Maksudnya janganlah expect bila tanah you dah memang 3.5, 4.5, you put the dolomite yang slow release, dia akan ambil masa. Dia akan ambil masa untuk naik. Alright, so that's why kita kena buat close monitoring. Janganlah macam tuan-tuan dan puan-puan masuk ladang tiap-tiap hari, right? Right, so bila masuk ladang tiap-tiap hari, monitor macam mana, sama ada pakai visual observation ataupun pakai tools. Tools tu contoh ada pH meter. Alright, so last week saya dah letak saya punya dolomite. So ambil pH meter tu, masuklah cocok. Naik ke tak? Tak naik. Okay, mungkin dosage tu tak cukup, so kena tambah lagi. Alright, sebab objektifnya by hook or by crook, you kena make sure pH you betul-betul 5.5, 6.5. Maksudnya tanah akar you tu baru ready untuk dia melalui proses dia nanti. Dia akan beranak pinak, keluarkan buah, so dia ready. If not, you akan struggle untuk push pokok tu tadi nanti masuk dekat flowering dengan fruiting. Dia tak akan dapat objektif yang kita nak. Hasil tu dia tak akan translate dalam, kita panggil dalam bentuk tan per hektar, for example, tan per ekar. Dia tak akan dapat. Right, sebab we need to understand bila pH tu kita dah cantik. Alright, so bila pH tu dah cantik 5.5, 6.5, so akar tadi ni, akar halus tu dia akan hidup. So dia akan maximiskan kita punya kadar serapan nutrient to the max. Okay. Boleh? Oh ya, dolomite usually antara 2 hingga 4 tan per hektar. Ni kalau untuk tanah mineral yang beresid. Again,
hantar sampel, hantar tanah ke lab buat soil analysis. Okay, boleh. Okay, next. Okay, this one. Untuk langkah yang ketiga tadi, kenapa saya kata kita kena letak organic matter? Sebab kita nak ada some nutrient, ada spine nutrient yang boleh absorb the nutrient tadi tu, boleh pegang. Sebab bila kita ada pertukaran, so bila kita put the organic matter, CEC kita akan naik. So CEC ni akan pegang important nutrient tadi tu. Alright. Dan juga dia akan pegang on the air. So bila water holding capacity ataupun air tu dia ada boleh pegang, especially masa musim kemarau ni, musim hujan ni, musim kemarau. Alright. So kita akan kita punya capacity tu akan increase sebanyak 10 hingga 20%. Okay? Nampak tak betapa pentingnya organic matter? So nanti bila dah buat expansion ke, kalau tanah tu merah lagi, tolonglah letak organic matter, bagi ada nampak warna hitam. So baru you tahu tanah you ada function. Okay? Boleh? Alright. Okay, next. Okay, langkah 4 dengan 5 tadi adalah organic mineral campur. Kita akan buat on the organo mineral approach, dan juga kita kena buat split application. Okay. So untuk evidence ni, apa yang saya cerita tadi tu, bila saya bagi recommendation, kita akan nampak on the kesan dia. Alright, so contoh, kita akan boleh naik hasil dalam 20 to 40%, and penggunaan bajet akan lagi efficient. So that's why kita boleh reduce the cost up to 10 to 20%. Right, sebab perubahan ni dia bukan just pada jumlah baja tau. Tuan-tuan kena faham benda ni tau. Dia adalah perubahan kepada how you buat strategi untuk you punya tanah. Okay, boleh? Alright. So before I close, saya nak boleh tak saya concludekan dekat sini? Right, we need to understand majority. Right, majority program pembajaan hari ini dia adalah over apply nutrient dan juga under correct the soil. Maksud kita tak buat korektif pada tanah. Right, sebab itu hasil kita tak konsisten. So tuan-tuan dengan puan-puan faham, kena faham kalau tanah anda lemah, so stop put the baja secara random. Letak lagi sampai you tak tahu apa masalah dia. Right, tapi you still keep put the baja. Right, so my advice, saya punya cadangan, saya punya recommendation, start dulu dengan diagnosis. Diagnosis tu macam mana? Panggil lah mana-mana expert. Right, saya ni kawan baik dengan profesor dekat UPM. Panggil. Definitely dia akan ada dia punya advice. Right, and then yang kedua, kena faham tanah. Yang ketiga, baru kita boleh susun strategi kita macam mana. Right, sebab tu saya kata kalau betul tuan-tuan dan puan-puan nak improve, serius nak improve, buat selesai dulu dengan soil diagnosis. Dan baru you akan fokus on fertilizer strategi, dan baru you akan buat field implementation. Okay? Boleh? Alright. Cakap pun dalam 45 minit juga ya. Okay. Saya boleh ada apa-apa soalan tak? Saya tengok dulu random soalan Bob, ada soalan mana-mana yang patut saya fokus dulu? Salah.